Prosto ne mogu ni da zamislim praznike bez ovog kremastog i fantastičnog zebra cheesecake-a. Hajde da ga napravimo. Za početak nam treba Štarkov mleveni keks. Prelijemo ga otopljenim puterom i mešamo dok ne dobijemo teksturu vlažnog peska. Prebacimo smes u kalup, izravnamo, izjednačimo sa svih strana i prelazimo na želatin, preko kojeg prelijemo malo vode, promešamo i ostavimo 10 minuta. Za to vreme dodamo krem sira u veću posudu, pospemo šećerom i promešamo dok sir ne omekša. Dodamo vanilu, limunov sok i zalijemo slatkom pavlakom. Promešamo dok ne dobijemo ujednačenu smesu. Sada očvrsli želatin ide u mikrotalasnu na 20 sekundi da se otopi, zatim ga promešamo i prespemo u našu smesu. Kratko izmutimo i prelazimo na jednu jedinu menaž čokoladu. Iseckamo je na sitno i prelijemo zagrejanom neutralnom pavlakom i posle 3 minuta promešamo dok se čokolada ne otopi. Sada prespemo jedan deo naše smese u drugu posudu i prelijemo našom čokoladnom smesom. Promešamo i sjedinimo sve. Kutlačom zahvatimo i ide direkt preko keks kore. Sada ide sloj bele smese i ponavljamo postupak dok ne iskoristimo sve. Ide u frižider na 4 sata.